so share our attention TV so na mpanifo bu baby say wo fa de the folder sanso na wonya asem at the folder na kumase abonten ayerehosam asi na asem wo yesi na branche bi wakofa eya abadwe bi ene na ahye na chiresem no wo de mayen hwe ehunfoni kakra bi mra na mene me papa emugo Monday ahomache be 4 o'clock na me call enti me call no na still na de wumu ana de wumu na me sa ba fie enti me ho be around 7 am anopa no ana me nya police for call ombusa me sa me pacho wunim ge bia o se ya frɛ no Rebecca na me so me pacho minim no mo se sa do mu hia mo manhia eba sa no so no me so nko am ya akwara me nko am ntimi tam me ho nko hospital wa se me kwa akɔhwehwɛ ni ntimi bo mabusuafo nyina amane ne me maame mo ana mu hu se de adu ne de se yakɔ hɔ na de ebeye bia ne ya ampa me no mutu anamo kɔ hɔ yeduru hɔ no so no ya kanka kranka ni doctors for no me no mu ye bibia nti ewie no me so ababa wa no me hu no no ɔkyerɛ me so just dey na see me last year be me mu ono na mihia ababa wa bi wo Dr. Mensa na wo ye no bodwa kakra na meta hu no wo ho ana me de tu no nim se me hu se ne ho ye de ye me fe na me pese me ni tu anamon kakra wo aware mu na ono no so no odwene ho se ampa mameti asese wono no wo ho no oni ba ma bia anya dai enti no sameme de sa asem na to nanimu de a ono nso ate ase ama me busa ne se na himfa na wufri o kire me se ono amu de ofra akra na o ma me firi kwawu wantimi anka eho asem an kire me ana mbusa ne se na ade ntina wonko awatima firi akra na waye de waba bi pie kumase obaso wa kire me se aya walijaye baaye no na o maame no papa ntokwa bo mu ntamu no na o papa o maame ne bato no ma o papa wa akra enti efiri se wosi so de o papa na atetena na wa akra na ne namfufu bi ne de ni firi akra ede ne ba kuma se ko mepa aduma ye no mu beduru ye no asa aduma na o mo ye no akoye prema ye aduma nto no so ka so wontimi nye eni ntina ma o de abepie Dr. Mensa wade ton wade na so okay anya bonne ena mlepam no metimi no wakɔ ne yakohu abusuafo na so okay entimi ne netwade bia okoni dwomu ba ye bibia bonne bia ni ho ntokwa bia nsiye eya memenda ya mapon adwuma ba ofie mama niska de esa oba ye bia no waya mame ampa menene da Saturday no around 12 to 1 metiani se obi efreme sapon mitimani anaya ababawa no ana mbusa ne sa da asema waka chem ne se niti ana ne kon ontiminna ntimi so ana adwene ha me pa me ye de be ma betimi aye bia nso na me hwa ani enyan e ma me bo mabusu amane e ma mo ka se ne sa de a yemfa no ne yemfa ne nko aye manhia government hospital ampanso yakoya no doctor fo suso no mu de ese be ma ye bia se me de ba gine nkwan bia no me ye ade e ba chi Monday ahomache be 4 o'clock na me call ho enti me call no na still na de wumu ana de wumu na me sa ba fie enti me ho be around 7 am anopa no ana me nya police for call ombusa me sa me pacho wunim ge bia o se ya frɛ no Rebecca na me so me pacho minim no mo se sa do mu hia mo manhia eba sa no so no me so nko am ya akwara me nko am ntimi tam me ho nko hospital wa se me kwa akɔhwehwɛ ni ntimi bo mabusuafo nyina amane ne me maame mo ana mu hu se de adu ne de se yakɔ hɔ na de ebeye bia ne ya ampa me no mutu anamo kɔ hɔ yeduru hɔ no so no ya kanka kranka ni doctors for no me no mu ye bibia nti ewie no me so ababa wa no me hu no
ɔkyerɛ me so kyɛ din na si menhyɛ hospital na me pɛti nti menhyɛ kyɛ wawu wɔnhyɛ hospital na ɔmo yɛ na yɛ na gem wawu nti owu yɛ no nso no menim ne busuani bi ɛsɛ me nso no meni baabi a mɛkɔ meda ase sɛ wogye brɛ hwɛ ɛtwɛn sɛnea yɛ de yɛ trans ne yɛ bɛkasa yɛ tumire na yɛ ana yɛ kyerɛ sie ku a yɛ tumire no ɛwɔ so sɛ wa wɔ ho nti me ne me papa ɛbɛtena ase papa you are welcome. Thank you. Papa, why fresh? I'm not doing that. I'm going to say, yeah, Juma. And Nanti only paid you. Ah, mobile plan, I'm sure been in a minty. I don't know. Papa. Yeah. Why in Yamia poor diffu, the minutes of them and Melbourne better the right place and Papa, if we near your coche. I know ye pa, listen. You. Michia apefo nyina na michia emrantia ewo kurom ha nyina na mi afu ntwenka amen asamu asi ade a enye we ne dikan sisa sisa na ade ba ko a mi hu ne se emrantie no omu wo omo problem to say anano na me wo office na obi ebeka kire me say wakofa buy wa bi ene no atina one na wo maku nu tumi enye ne ho ade na bibi say yasi ama ba me na free mu obana onene tina free obana wawu enum no obana wawu na make say won cat at force na abrantie ne se obana busuafo se agi se waye no wedding aye engagement ya de danu na ai o jisa nyema ni omo o wale no o ware no like emu no emu na ni ba na o sia na o ye no kokoko na wa wi aba ba ye ni engagement no wi a fa ware aje de a sha ne kawa wo ba no so omo je eniema ya de ye oba hu niema nyina o to nsa frɛ na fofo ene abusua nyina se o ware afena o ware etinia ato yenua bema yi a oka ho asem ya sese osre nipa nyina se obi ni mababa wana onye de o mekire na se no adenti na ohun no foforo no na one ne tena be busumi nsia no abosumi nsia want to me ampe na busua na enso wo ebra wo mpe na busua no wo hu na busua no adan na wanja no kwan ama na nkọ bia na aho na ine esanse wa hu ne se wanya ade adifo de ade yi ontua ade hwe o sọrọ nso a o si ne niama o brother dem temo kasa na o say oba ni ye ade bi e sese oba ye ma obema oye ni nyina ni nyina enti nani age se wanya obi a omoka na o ye de ben na o yusu edu anajo so a na ko so wa ye odu anajo so a wakwaje ne 3 points sa na sadi we e koso wo oman a yetimu yi emema empowere emema ne empowere emrantie no empowere okay na mom oba bi a obetwamu a o chef skirt de wo mehwe oba bi o chef skirt obehwe de wom na wasa aworo ana tenten tietia tuntum kokko tuon na se wo sa brabo we mu a edako ebeye odabone enti abrantie ya fama a okan ewo mu se eya ro o se woni wakofo oba na netia oba no esori ya ofi netia wuya betie me ya na wo de ne ko hospital a anye yie we free
Papa na wo kasa wo de obi de ye mfanto na enipa ne hu na ye kasa on be waren sa sika ne de wonya de ye ya na. Oh. So man obo modin abusua bo modin. Esan se de ekọ no abusua na wi ata so se wanye no ho de a obedin be fa kwan bo ne so. Nti wo kope sika no. Enti okope sika no. Ebe ye. Eye no ho ade ebokokoko eye no ho ade ma akonta sekan akonta beje ne de maame beje ne de papa beje ne de abusua je wo mo de ye wie ye no ene ya ma no de ben share the bo so bedo no abokosi ni wudi Papa mi so le kaka na mi trust. afam ni mo ase Wo she mu ni bo se wo bedo. o se mo ni bo Ti papa nso bi e wo ho. ensin so ho na so ni na be fo o no angasa enti ya de tu ye nuanu mu a mu ehwe ye mfo se ebinim ne emati be ye enfie du onye ne ho ade Minisika me ye sei me ho kire me aso de bia otara o tu to atade fofo de bia odidi de bia bibisi wa abusua mu a otumi nya sika de ye na so oba na wakofa no na etwa sa wo se na onyam ne de ya na otu aheda eda ko eda bone hu de ato abranti betumi ato bia betumi ato bia enti ebaye nya ne se o ebia o nipa fefe de menya obi de bia na mitu emai wan fofo se fefe ni aye mai wan se onya sinipe na ote ase pe ade bechi not ufie ade bechi na ote ufie enti hun se watu akwetena ni paraso nya ade betu aye o ade because ebra woti baabi ne de na so eti baabi ne de se okotoro kru abonten a odwene ho we akama ware anka obon pesie anka obobo de pesie ni kontombre ede me de na we pe obobo de pesie bia ma mi o won se okwakoda na oda na edua homachi na se ni bibi nyane na ni bibi sorry ya na o kai say mi ade anka maya me fi mu ade anka agoda me nche yo ka to kure me wuram ni na be boa na ma na be ye ho ade entem okay na so esan say wakukuru wo ho akoma no akoda ne nche de o be fa ni free o what I say o be fa ni free enti ese emaiwa no esua sade wi na emrantie no so hunu se ho so a boa ho na ware e difika na ware enye odo bi en ka tetere no ye say ya de odo na ware o ba ya bresu sa computer system yi mu de odo nko anya adwuma no be love odonko anya adwuma nipa ne kwotena ho na se kom de na anya odo na obedie then obedi sika cash you wedi sika I love you more than anyuma ya tuo nyina kire se ye pesika because you obi na to no say o ko chinchin na o ko pesika ye den adefie ti ekira wo se ya bresu enye odo wanka se o ko chinchin akopa odo o so ko chinchin akopa sika se wonya sika na wo benya odo ti na papa o pate se sia abrantie bia oba ba ho ma ne ndi seconds and abrantie bia utie me ema oba me da wo dem ma de enchi wo bra wonya ne wade papa sa ani se sia so de ne ku oba be da wo nchen ma ade chia enipa ho asem enipa etubi da na wan sori o mami sa asem a esi ebere bi atwam achefa waka wase ebi to abrantie bi the girlfriend about o na alajo no mudi agba sa minim se nipa nsa itumi yi se ho e right ba go de mi amasa ma na se na aka no na minim se o mo de fidie hello mame
ye oh agro mi paper agro ye di agro na abasa yi mi hu bi da small boy na ehwa obi a ye di agro a yesere no tada ni usu me fi mi ni mo ho akwan na ndie me try say me de be hye me de mu ye na o kam obi a ye di agro ni abi ye sese ya da ni usu me hu ni amenye ansa na mi ko hu oluma bi otifie ho so oluma asembe na to mi ase afi na o ba be hu mi o ji wani wo o ansa na oluma yi eso ensemu na oye ne style bi o na se kokro me ho so wonderful me ho so enti emranti a mo hwe me because actually obi a o hwe me se dia to abranti e bi a wo na o the next person oba be we kwa odanyame asese oba na wu anto dem na otumi de ne call hospital ansa na owu to wo dem mu a asem kase asem kase enti emrantie na mo ne enkofo mate a munni mu omu maame ne omu papa mo nso a mo camp school for emaya no obi ba se okwa SS na wachi na sedem akwara na akrasa oko school ne papa ne mama nyina nim se o to school dem a osua de na so na o sabrantie bi dem 2 weeks 1 week 1 month wow enema akoso on si school dem hoda afle bia o jiska na o se oko dia wodi ye obi ba no wo so we abrantie o be wo awo mbaba obi be che oba so ya wow obi de be ya if you do me I do you if you do good you do for yourself they be am can say papa bi kro a o to ni din wa fe dan e da wani enti mo amutie ye biara ma sa story we enya afutu enfama ho se oba sa woni oba ti na onye ne ho ade a kwana kwa we na busuafo se wo so wo chi school for wo chi DSS for wo chi SS for e de show them wo bra o ma wo for nim sam wo school asamba to asam nipa asam pe nipa empani for say nipa e de chinchin e kwapasam papa who say first no say oba do ne mfie so be ware ye gili free ko ne maame mo na tia baby ansa but say ade I say enya du baby e pese ye free ko high dine e die enti na ma sa adwe ne ba mayo ani tim enter na amra tie ni tim sa e competition okay e bia na fie no kwa self contain e dine wo so wo press wo beti no ani so am the thing ya e maya ne ko no e competition ma hu se afima siwe wa hane dai afima siwe o kuta iPhone afima siwe o yusu enwi bi en afesu e maya ne mpense so se bia o ya ade bi na ne maame e betian wotwam se o ya ade bi na ne papa e betian no o ye tete nipa enti o pe freedom enti o kwetna ne baby na se o pese o din se mu a o tumi anya kwan edite mu eno ni obo problem ohu na so ewiase no se obo homodin ehye wawofo ase na se enema bi wo ho a omo kan obefa ne se ebi atwam na so se wunya ahobrase a ebetumi aboa ebebeti aboa daache sanka brantie ebi a wonya futu obi se enkofa oba wo bra wonnim ne papa ne maame ne nabusua entena se beye bosumi nsia anka eboa no koti anka eboa papa se am no se oba na wo nabusua fo nti wo hwa case ye be sheda ye case se en sheda ye case bia na meboa etumi en sheda ye case bia because enya dia ye hu na wo fo na ma kire se senti no ye siu ana ye usi enti emaya no ye meka ne se emaya no so na ye ka tro mo se so obema ba be fa wo ma me no ofia obuye pa eya na ye fi se wo o bibia se o se bia se o se bia fe
aha enti se omo fie so se omo ehu se ompese bia omo fa obi a omo fa bema se wo sika mpo na wa ha wodan a still na no ma wo ma me no papa nye den entufo aha ebide afutu we ebo nipa afutu e den ebo nipa pa enti fefe sa ma afie nyina fefe a ohun ne ma me ohun na wo fo yi ende ni beba ne say ifun ye de ben ifun di fo wa hu na branti afa no wa ye de ben wa fa ne madi enti me nua no mba no so a omo ye hook up o frɛ na yen asofo nyina omo test yen omo frɛ yen ababa ya o test message bro me say me dey how mo have it there so why freshman how mo have it there one me how na omo ye me na omo ye hook na wo ye hook up ya wo kwakoda ni pay dem eya na ye mo emma wa kokutru about to me koda about to me frɛ be ma na be ma ban se bra na wa koda na se okotwa uti se okwaya udan a wo be ye dan enti mo a mo so mo ye hook up for no bitumofo se enye ba bi enye dan nyina na ewuram enye empa bia de da so why dey say empa bia obeda so empa bia ya tuo bia obeda so empa bia ya tuo obi wo ha tie be say na no ba say fibra we see so person one that's what e be ya wo enye wawa that's nyamidi for yes be mrantie ne maba yes say yenhwe ne ye pa especially mema no wo si wo ba no ye no ho ade make sure say one now dem e ma ade enchima san so hewe ebi akoto atwentwa na mtena se makra